abna CJ ye beto aso na enenenam se kwawu no ye kwa ne sentino we ye nya no bebre na ye di kwawu enkobo kakra sans activities airline ne app no edroso obeya hoboa ene ya obehia brajeri ewo Linda do yeah Linda do ye kwa so ene ode bo mbegina mu akosi anadwo no ndu enti no ba bia wonam se wotwam akokwa wudie bomodin ase wodru honom a obesi na wakofa honom na wachia wom na ebeye kra na wakoma hai kakra na yehunu se wo so dam kwa so a woko yeah nyame fa ye nyina yetu kwan na enne no fa ye nyina so ebekọ china na ye ebekọ be meda nyina no wonom ye no oma yakwa ho san jojo on fa ye konkodru ensan fa ye emra ye babia ye fi kọ ye fiafi mu asomdwe mu ayente boni bia na CJ ye de ye nam ne ye tete nsam ne nam wiem eno akra mi hu ye omuso yo mampania suspended chief justice minim so siesie bia na wo sem akoye bebre nti be call online portals ahodo no a metumi akasa me kɔ hɔ na me kɔ hunu bibia me confirm say asem na si anasa te sa because also be di social media tie de bia no won betu futuro go wani asa time me kɔ hɔ check CJ man hu hwe na ene wo hwe the New Republic the workata edemanim ha ya womo ede ensembia beto ha say yes audit report bia koso judicial service onum ama ekwawi achi no sika afa chief justice awoti suyi na se ne nsase sika bi so a de wafiri so ye justice ne ye bo a sika bi afọ no so ne nsase no chese ano ye den ye tese na koya kontabuo na de omo ka no ene se omo ebesa charge judicial secretary no na wo hwemu a ye se CJ edeka $14,000 eno de ka we no auditors na demand sesikai din edan chenso a chief justice ne baba ono so na kwanto ni ade thousands of ye sika na ekokodi mu a eni se eba no sa na CJ ehon sem akoye bebre mpacho nye mi CJ oti studio asem na ye kan me hwe sister waka CJ de ka CJ mpacho nye mi CJ dabi enye mi Jeremia CJ na ye kan no eye Supreme Court ye Chief Justice a wono na omayetemu adwuma kwebeka se oye pemu no wono na sem na ye kan na the bokete de o se eye bomb sepa audit report no ensem ewom no CJ enyasem kuma na wo hwe sika yombo obosuo ya womo echese sese no auditors demand ese womo ebeji womo sika 261,890 Ghana cedi won beji sika no eno dan chenso $30,000 womo eji sika no yete se no mo ebo ntene se judicial secretary no CJ womo eno na womo edi sa kwadui ebo no a womo ji sika yi edi afini ho na ebo amane no kokosi 2023 January kokosi December sika bi efa wo monsase yes chief justice etu kwan ko Tanzania na sa trip no CJ yes sika 75,000 Ghana cedi ena ni kunu ni kunu wo mo chese wo de ko Tanzania chese na kwanto mu ne flight honsem na edan chenso a yes CJ chief justice eji sika $14,000 cash $14,000 in cash and no any the auditors no omo allege ya eno no so mo so odi sika no koba ye no o mebu ho akonta on fa sika no emaye enti eno ene nsempi no ekeka ho na sese no ababeto abonten a emusem akoye bebre no a na da bokata yi egusu eduedue mu a amane bi ebefiri haba wo mo de beba na CDS so ko supri ready bi akoso wo honom na ready na chi no na yese apa niam bi hontuma ye chese boko mentebe ho ase basabasa ya ekoso no ene ade no ba bia sa sika ni frɛ nipa bi di fuele mentebe ho ase basabasa yo no ne nyina eka ho asem na yese galemsam na bi wabrewa ni nkran honom ene wo mo chese edueduemu boko conflict ni secret na nkasa no se ne chese abrewa eni nkran yese secret funds sika bi akokom ekọ enra yene Western Regional Director Forestry Commission Nana Poku Busomtwe yene ne twetwe nkomo ha na ensem a wo pregu ho no
kwan a wɔn fa so ne dwuma ɛkɔ so ɛwɔ subiri ɛno na ɛbɔ nkrataa yi wɔbɔ mu amaneɛ anapa yi ɛno a yɛne Western Regional Director Forestry Commission ɛtwitwe nkɔmɔ anapa yi wɔkyerɛ sɛ there's another a friend saying settlement fufuro bi yeah no so ehyem ho baabi ɛfrɛ Jerusalem Jerusalem yeah no so ɛnkyɛ bi a wɔn bɛtu ɛhɔ nom anamo saa nsɛm nyinaa ɔde to dwa na de wɔbɔ nkrataa yi ebu mu ama Esamo ya dane na egu abonten but yeah at least yen trust ye bambofo ne se omo betumi aboa yen na CJ ma me mfa won komanim na afei me nko Daily Democrat ananim omampani John Dramani Mahama Edaha was smile and Chief Julius Debra Chief of Staff ono aso odama mpanin chen ha ne nyina eye call business forum a ebekoso na mpanyifo eto nsafre obibia kwofo nyina samomra na mososo no de wo project esi woni so de opesa wo ye no bra na beto din beka ho asem be kirechirem na agya mpanyifo ntie na wonfa sa kwan no so wo mo ebe select obi a wo mo ehwenim se emfie nwotwe enko na wiye no na 600 enterprises na aban na so masene amomanyini na wo mo enyini so no no mo nipa yemfa ne 600 yi wo mo nipa ba ku bia nipa be se 10 krompa wo de calculate he 10 by 600 na hwe nipa dodo a wo mo so no na ko ti fie twa sa ban na me fo madwuma ma wo benya adwuma ye call business forum no basom a weekend ya wo kwa ye 19th and na 20th April wo kwa Empriso Social Center na Empriso for so ma ya de pa social center no ho efe pavement green grass just so much chema sesi ho yie na eho na call business forum no ekoso enti no way entina sen twen say yemre invitation na waba bra yenim de wo yenim de ode be kire ene bi kra na wo na obenya kwanya no ama banks a ebai aso wasene tutu anamo ne bra na efa wo so de wo no ebra 19th and 20th na che say memenda ene ne kwasia da ena ye ka eho asem no nti bra bi na so efa wode ebra empanyifo atoto ne ma pa ye hye wanim sije wo hye Daily Democrat anim ha yinso a esan so bo amane ese aban eba no Daman Mines operation a ekoso no aban take over CJ abaya take over yero emano amakofibu a emfoni eda semi ho e wo Daily Democrat ananim na demdi ewie no demdi wie ma menko wo hye Debreka ajebo anya bedra no pema so odi nkobo bebre na wo MPP ene ginaya penyifo ni bi ehunu ne se party ne ye ne se nra Professor Frimpong Boate na de ba ka se demons bi e wo MPP akandifo ni ma wo so mu nyina wo resign na wo mu enya wo mu kita sunsumpa e de type party na chi eno na chen yewra amakoba so de ne dia beto so no pa CJ e din komo extensively na MPP no mo cha se 9-member committee ya omatie no womo eba behwe womo constitution ene ensakraya ehose eba na party no so nsa abedwekọ mo ete 11-member committee yomo koye ekoye nhwehwemu de nam so de nkugo ne ba ye ne ade no eno so no oma wie de womo report akodrumu da wokratai ebo ehwa mane na gutafo adwalai o CJ gutafo adwalai omo se sasan enkade ani so no mo betumu no omubofu ena yera womo epanyi edada bokata yenimu a wono so ka na adwen wahan enkane ayemu ntumi sepi for crash se omo ye se nka wo de afi etwa mu de ne afi ahyese de nyina kaka bu manka be 27% to we 14.9% ne se womo de but you still e was so na ene kure se wo a we use prepaid am use EBA unim say Oto enkoshi osiji nasa na wo kwoto na ye betum wo choice uni choice ajutua na ye tua ne se no na wo sa mo anso no isigifo ene energy ministry ne ade no mo hwese sa illegal connection na sige ekoso no sa wo tua na ebi nso so eyusu ni free there ya pa o ya chana no mo call Nedco Tamale a big hotel pa CJ okita over 20 rooms ebi akita air condition omo cooperation obeje dey say omo ye illegal connection to the extent say a hotel of over 20 rooms with air condition no bill beba na wangana
Bele beba no 1 Ghana. There been a net container yabobo. Ya momo ne twemuluto ni ade kwa no kwa abo. 1 Ghana o. Nipa boni sem say. Tem na twetwe maso say eba ne se na a big hotel say awokọ hon man ye. Oh hotel yi dimra. A big hotel pa watermale CJ. Na omukọ hwehwe mu no. Se oma bari cables no che say connection na oma ye no. Wonyo bia woni da ho na woni madwuma na ni so pa CJ. Ebe de so be che wom. Na ti what you say dey na wo so omoye. Yes, charge o man na say omo be ye den. No, but for how long no ma boss akro? For how long CJ? And anya ho nko a ye say legal connection na ekwo so hodom no e ka ho bi na manetco eboka over 50% of e ka wo mo no e ye illegal connection na ekwo so e northern e fa hodom. Wahu nti CJ ye dwuma bi e wo se empanyifo hwe na omoma omani eku ho sansa wo tua bode na wo to ya na asan to ya na asan na obi da mu free be so e condition omo sa no mu num e kon no wo free dwuma o free fie kwa dwuma crazy so ka mi fie hamachin se na so be pon be koi na chili se dwum abna no so se wo fie wiem pa na kukukuku ami o ma broni adwe no de e kon ba ye de dem me kasa nipa odi AC ba ye no osoro kwan bia ma no chese osoro kwan heaven straight CJ misura na hwan yourself from aso akoma toyem miso omom ye illegal connection CJ wo pia wonu mekon after all want ya adufode na wo dia wo kra no wo da no so siso ma de nchina prepaid we ko na guso a wa na anim wa hunti ano e de ye nkase ye ntua mutuma eya na eya sawo de wotua wayi wo yema wo se me de menya illegal connection me de mempe o china bi anadwoma na sembia nti betua ne pepepe na obi nso yi ne yema hata nani o sani pa no be kono o blender or kettle or washing machine or microwave or friend say or fridge no kwa no kita best 9 or 9 or standing one ba or freeze there or freezer or tabletop is in the bedroom ho e wo bi si onum na almost so na de bia no de rice cooker no amo de bia rice cooker no de be no amo rice cooker no de be no amo saa na bo wi so aso ekon yesi so be kono e 3 bedrooms ba bia ekon ho be kom na ye illegal connection ontu ahe into you to cry won wa won ti no say ye tua na e be use the freeze ade nya ho ya na me ye o but ya nya ho ya na me ye because ye nyina wo so be di boni asije omo me legal connection bu akra omo na ho pe na isi fo na ho pe na obenye obi obeba be ya ma sa na no ya mi tesi omo dia be ankrofo sa na de wontumi nya illegal matese nkrofo ye fa ho sa omo ye what you say ntino yesemo ye betua but mo make sure say ye tua obi ye tua obi na mu free na obi dia omoka na ho asem eda ho CJ da wakata ide Dr. Matopoku prempe na e preach yen o se yema Yesu ni wo sori yen na eni ni panim na ba bia wo gira ye kese pa ye MPP mu o se ni o makoso ni ema sisi party about opposition na de wasa womo eye no ene se womo ebehwe se womo be masa Yesu wu sori no edi enkambom ne kroye abre wom e wo party nim sanse dey Dr. Makobe Kanade yera Professor Frimpombo aten Kanade wo bia Kanade Joseph nanu ye se mate se ono so no wo keka bigumu a na napo etese unity ehiama mo sanse dey say dey ba bia mo wo no unity na mamu a se den kofo ka se ahwe ya na o matena kirache no ahwe ya na bia omo asa no adwuma amana kobasa but omo chese odesi won be ye de on betimi bia na oma back with vim and vigor na prampram so nsase ho ma so sem ene ade yi na yewra Kofi Aban chese enema bi kokoko so a no kranim na wodi nchem ni nyina ba mesew musaka da bokata na kenkan bi emame na yenko yenu CJ Abranti bi asede messages bebre bi wo ha sei o se efe no Wizzy Kelson o so ko school by no abete se DJ Awana ashene nkwa o se enfa the picture ento so no be me na ukwa Adom FM ye page wono ma we hu the pictures bebre kwasima fo post na wo posti me ame ho ise wokwa pictures ye da ho nti no nima o de ho hwa wana wo body de kra na mu kita smartphones go on TikTok yana me tia se obi kita phone pa so na wo bebisa question bia phone kita no so obenya answer no easily e wo internet so no na wo de abeto Facebook na obebisa ho question
Minim de eti smartphone e kita no mote ase esen. Wizi Kelson, enya ba kwanya mienu nso. Ebio, chese de segu osa. Wa smartphone e kita ye say smartphone. Eti bibia wo pese ohunu wo wiase bia search. De me pese bia wa search e wa hunu no. Eno kra na se brofo na no ye dem akwa internet kra da betumi asan breaking it down. Am what ase. Enti na phone e kita no nya sa wo de ti Facebook na wo like nkrofo e hwe nkrofo no nko an search read na yenko yenim na as your side of the world na the internet no sije you use it differently menti ase you use it differently ya na say di besi yenim na dandan ye ho ne na chat atwa pictures ni videos ya na akwata TikTok no wasra na wawie na the simple ade a wo search it was a search by Google ne ade a wo benya no na wo say bisa ho asem ko hwe wo bi phone e kura no ne bo ene ne wo di phone no Enti yesemo mobile phone e kita ye no. Eso mfa so ye bebre. Enti nka free school abai kra de ka o say wo no. Unim de wo soro. Bawo. Enti be ma wo search DJ Awana Adom FM because Awana film ni pictures are circulate wo Ghana no. Na menim search say enkrofo kra ni ma Awana sa. So ati ase. Bawo. So Awana o de eye. Ne birthday eso ye. Ukọ wa obehu. Mate because some yakasi ebeka on I'm sure ebeka few people many few ones I posting no tag no obehu no honom no ni birthday bi say asa de bia kromanum na oman wa wo de bia no ye pese BBC na nipa na post no bia nso na mini masomasi what ya see u posti da CJ mama wi na me ko abna ye friends here na ena ya dofo binom awoda na se ene eye wawoda me so bade nsem nhyira ye die ne kwatenten